Prvi džepni satovi pojavljuju se krajem 15. veka u Europi. Bili su veliki, teški i nosili su se u džepu ili oko vrata. Nisu bili precizni, a često su kasnili i po sat vremena dnevno. Ali tada to nije bilo važno. Sat je već tada bio simbol moći, bogatstva i prestiža. Nosili su ga kraljevi, plemići i bogati trgovci. Običan narod je mogao samo da sanja o satu. Ne zna se 100% sa sigurnošću koji je bio baš prvi džepni sat. Ali se najčešće kao tvorac prvog džepnog sata navodi Peter Henlein. Nürnberg, Njemačka. Početak 16. veka. On se smatra tvorcem prvog prenosivog sata sa oprugom, što je omogućilo nošenje sata bez tegova. Ti rani satovi se često zovu i Nürnberška jaja. I direktan su prethodnik džepnog sata. Nisu sačuvani svi primerci. Nisu bili precizni. Istoričari kažu Henlein nije nužno napravio prvi džepni sat, ali je napravio prvi koji je promenio sve. Ako želiš još priča o prvim satovima u istoriji, zapratite kanal i pretplatite se.